iSelect Africa TV updates sawubona mbukeli ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami nginguSinenhlanhla. Umntwana ubambe indlovu Zulu ongumfowabo kweSilo uMisuzulu kaZwelithini uthi beyindlu yakwakhangela amankengane ababambele muntu iqhubu mayelana nombango wesihlalo sobukhosi. Umntwana ubambe indlovu ubekhuluma nezintatheli zelinye lamaphephandaba ngesikhathi besenkantolo enkulu eMgungundlovu la bekukhishwa khona isinqumo ngodaba lwaseNdlunkulu. Umntwana ubambe indlovu uthi bekubakhathaza ukubangiswa kwamfowabo kodwa sekuyinto edlule. Uthi umndeni wakwakhangela amankengane bajabule kakhulu ngoba bese bekhathazekile njengeNdlunkulu ukuthi indlu kaMdlongomane namanye amakhosi singadle sikuhlukumezeke kanjena nje ekubeni yonke into ibhaliwe. Uthi kusukela manje sekuzoba nokuthula nozinzo. Uthe vele akukaze kuxatshana kwasekuqaleni bayohlala behlangene bomndeni. Uthi ubaba wabo wabafundisa ukuthi ngisho engasekho bahlale njalo behlangene. Kanti-ke mayelana nokugcotshwa kweSilo sekulindwe isinqumo kumnumzana uCyril Ramaphosa ngumongameli wezwe laseNingizimu Afrika. Kanti-ke uma siqhubekela phambili mbukeli umfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi Khosathu uthi ukunyuka futhi kukapetrol okuhlongozwa njengoba kuqhubeka impi yeRussia neUkraine kuzobulala kakhulu abasebenzi. Uzokhumbula mbukeli ngesonto eledlule upetrol unyuke ngo-1.46 cents litha okuyimali enkulu kakhulu emlandweni. Kanti abezamandla baqagula ukuthi upetrol uzonyuka uze ufike ku-40 rand ilitha uma lempi yalamazwe amabili iqhubeka. Kanti Khosathu KwaZulu-Natal isisabise ngokungenelela umbhikisho ikhala ngakho ukunyuka. Oyisikhulu salomfelandawonye uSizwe Pamla uthi kuyabakhathaza lokhu noma bengenawo amandla okulawula kwenzeka emhlabeni jikelele. Kanti-ke mbukeli sikuphethela ngodaba oluthi inhlangano enikelela ngosizo iGifts of the Givers ithi izolibangisa eUkraine ukuyosiza labo abasele dengwane kuleli yazwe. Kuthiwa babalelwa ku2 million abantu bakuleli yazwe asebelifulathele belibangisa emazweni angomakhelwane ngenxa yempi ephakathi kwezilabo kanye neRussia. iGifts of the Givers ithi uhambo lwabo kuzobe kuyingxenye yokusiza abantu bakuleli nabo abangasenayo indawo yokuhlala. Ngesonto eledlule kuqubuke imbiko eveza ukuthi iziphathimandla zakulelazwe zibeka phambili abantu abangumtsinsi ukuzimilela kuqala okumele bathole usizo lokubalekiswa. Kuthiwa abantu baseNingizimu Afrika benza izifundo zabo kuphoqa ukuthi balwe impela ukuze bathole usizo. Kanti ungumsunguli wenhlangano uthi zikhona nezinye izinhlangano esezibathintile ezithe zifisa ukuthi zisebenzisane nabo. Sibeka lapho-ke mbukeli wethu eza namhlanje sikuthembisa ukuthi nangesikhathi silandelayo sizokupha futhi ezinye izindaba. Usiyacela usivakashele ey'nkundleni zokuxhumana Twitter and Instagram kanye naku-Facebook yasithola @Select Africa TV. Uphinde futhi ungene ku-YouTube channel yethu ulike usubscribe bese uyakhomenta. Mina nginguSinenhlanhla le iSelect Africa TV.